ISTV की पाव मियंग ताबरी बसिंग तराम लोकसरी ngasi मरोय बापाउदा Works Department amadi BRO ani yetnaraga leibana khongsangdagi Tamenglong headquarter taba kilometer ni pulom sangba lambi semdabadagi praja sing wanare amadi kidney da leibanung thugaina naba rims ki ESWL machine yadabadagi anama sing wanare the paw shanor pizari Works Department amadi BRO ani yetnaraga leibana khongsangdagi Tamenglong headquarter taba kilometer ni pulom sangba lambi semdabadagi praja sing wanare Kaifundai dagi toksem taba lambi asisu ka hena phatre paudam ama Tamenglong Praja Singhi Lifeline Oriba Kilometer Nipurom Sangba Khongsang dagi Tamenglong District Headquarter Taba Lambi Sisat Pada Pung Amurom Sangbadu Hauji Pung Ani Makhairom Sangle ISTB News na mafam adu haktenana chatuna yenglubda kilometer Nipurom sigi manungda meter chamurom fana fazana chatpa yaba lambi matek ama fabu yaugde haibe yai lambi meyai da pukri macha gum kom kya leiri loinana koilasu udaba mafam kya uri haujik ningdam thagi matam asida firam asi yongna soklaba asinadi kalyan thagi matam dadi kari oigine haibasi achobo hang ama khunja singda faunari soklising ni supna nipanda biarona lambi asi semlaga tiptop ta thamlambadagi works department na paini haibadagi chetnaraga leirakpani haina Tamenglong District ki DC RS Golmain Fondoki BRO na su makoida thabak sinadi haiduna leibadagi maintenance amata tawdana ngasi fawba lakpadagi sanglaba lambi asi phibam phatana leibani Tamenglong Praja singnadi lambi asi semna ba BRO da sinaba pamli adubu PMGSY gi balok lamkhaidagi khongsang taba lambi asi chingkaktuna lambi semba loisilakle masigi shortcut lambi asi su miyam da kanagani haiki BRO na thabak tawramaga black talk kri tawraga dum thamnam bani ada moigi period to loire na mogoi thadokhiba mogoi na PWD koi state PWD si da mo interest ro mo sakhiba adu mutunda praja sina public na demand do digi adu di phare hena moi bo BRO bo mo paihlo hena government su yarga mogoi da pi bani adu bo hojik phawgi si mogoi na taken over to si leitri adu digini adu na hojik lambi si PWD nasu Manipur PWD nasu BRO gini hena lere adigi BRO nasu ekoi taken over to de hena dum lere ko adu to digi masigi maintenance kanana yeng singada no heavy problems dum face to dum lere Jelarong Youth Front ki Information Secretary Joy Panmai amadi Chairman Kakhangai Gangmaina District asida mai ising amadi lambi thong phatabana kabar tawbada su khunja singda chauna khudong chadaba mayoknari District Headquarter taba lambi asida gari amani khakta chenbana awaba mayoknari kilometer nifu sangba lambi asi sembinanaba amadi BRO na pahenanaba Union Ministry da che thakre Manipur Sarkar da kayara kana khangalabasu initiative lobby de haina penaba phongdoki nakalamuram da Jelarong Youth Front Assam Manipur Nagaland gi General Secretary oriba David Kamaina Khongsang dagi District Headquarter taba lambi gi phim asidagi hena sokpa kaifundai dagi toksem taba sanglaba kilometer asichu amani lambi asi mina chatkadaba lambi natre haiba wafam phongdoki Works Department ngasi fawba miyeng sangbidaba si Minister Matik Chadabanani Chief Minister Okram Ibobina singi praja singi awabasi khambiduna atob matamda haidiba lambi sing asi sembinanaba miyeng changbiu haiki loinana Tamenglong da Works Department office asi thambagi kanabasu karisu leitre haiba wafam thanki Tamenglong ga khongsang gi lambi se hoje ji mi miyam na su khangri buduni jaw koi su la ga phabra phatabra koi na isa na su witness leire ko je ta government na si ju ra thosa da leire ha na koi je ra pen da leire whether PWD to pigira BRTF na pigira ko do tawro ba lambi do di yatre ba rangkhung to Tamenglong gi se hoje new cutting gitu hoje alignment do kra yadri do recharge pabudo ISTB pawgidamak and Ranjan amadi Nauribam Philips Tamenglong kidney da liba nung thugaina ba rims ki ESWL machine yadabadagi anaba sing wanare nawai phadaba kidney da liba anaba kayadi mapalam da layang macha re hari hermaski matang da su pawdam ama AIMS की ठाकता ओंखन अब यामन कन्न होनरी हारिबा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लाइबा एक्स्ट्रा कोफोरियल शॉक वेव लिथोस्ट्रिप्सी ESW मशीन सी यादरे हारि ISTB न्यूज न फंगबा पाउगी मतुंगिना हारिबा मशीन सी था मरी की ममांगदगी यारक्तबनी मशीन सिना वेव की मतेंगना किडनी दा लैबा नुंग थुगाइदुना लौथोकदबनी हारि मशीन सिना किडनी दा लैबा नुंग थुगाइबा मतमदा अनाबा अमदा लुपा लिसिंग तरा चार्ज लवी हारि सांसद था अमदा अनाब निफुरोमदी नुंग थुगाइदुना लौथोकपगी थबक मशीन सिना सथै हारि
था अमदा लुपा लाख मरी लाख लंबा अदु था मरी हेना मेसिन असि यादबन मरम ओइदुना लुपा लाख 13 रोम मांगले हारी रिम्स की इनकम मांगन बतना अनाब क्या रिम्स लायंग नब लेरंबा अमदी नौना लायंग लाकदब क्या अदु मेसिन यादबन मरम ओइदुना निंग बकाइनरे तंगाई फदना किडनी दगी नुंग लौथोक्तब यादब अनाब क्या सेल संग मपालम द लायंग चटप यौनरे हारी अमरोम ISTV न्यूज न फंगब पाउगी मतुंगिना मेसिन असिगी याद्रिब सरुकसिंग असि सेंब मतमदा लुपा लाख 13 रोमदी संगनि हारी मसिबु सेमननब मरी लेनब कंपनी दगी रेड कोटेशन फाउब लौब लैरे हारी हानगी डायरेक्टर प्रोफेसर सेक्रेटरी की मतमदगी यारक्तब मेसिन असि हौजिक डायरेक्टर इंचार्ज ओरिबा डॉक्टर अरुण कुमार न सेमजिनब थबक यामना कन्न पाइखली हाइना ISTV न्यूज न फंगब पावबना हारी किडनी नुंग लेदुना अवाब क्या खांगिबा अनाबसिंगना रिम्स की मेसिन असि यारकप गाइदुना मसा लायंगनब सेम सादुना लेनरी ISTV न्यूज की दमक कैमरामैन जीवन कॉन्सन का लोइना पाउदम जरिब सुनील कुमार ISTV न्यूज इम्फाल थौरोजम मनिंग लेकाइदगी जिना मिसिगी मतंगदा तोआन तोआन बवारिप कया लौख्रे वारिप सिंगी मनंगदा कुमारी लोंगजम जिना देविगी निंगसिंग खुबम मसाबा अमदी सेनरी बमियोइबु हक बदंदी पीबा सदोसिगी मतंगदा सरकारना तुमिन लेसिनबा यारोइ हाइब वारिप कया लौख्रे पाउगी मरक्तना ब्रेक अमतंग लमिनसे गामुकना तराम नोक्सरी पृथ्वी की मफम पुनमक्ता मियोइ क्याना अकोबगी फिबम ngaktuna thamnaba thabak kaya paikhat pahokrabasu ngasi paliba sarkar asina thausadaba amadi miyamgi kholau tadabadagi thobal turel gi sing nomonogi motion mi hanjalakpani turel moslak pasida andro kendra gi praja singa mari leinade haina andro kendra gi MLA Syam Kumar ngasi magi kwata pangto pa pawsing unama mada phongdokre thobal turel moslak pasigi marud maramdi Salapati district ki Kamong Saisang amasung Songthel ukul district ki Lopong amatung अमसुंग नोंगदम यफम सिंग पुथोकलिबा लेंगोय अंगांगबा सेमबदगी थोलपनी हेमसिग मरी लेना अंद्रो केंद्र की मोट सिंदुना महाकना चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमदी फॉरेस्ट मिनिस्टर द क्यारक हन्ना हाइजखरे यसी फावबा यंगसिन बिदबदगी फिबम मसि ओरकिबनी मतम खरा लेरबदी थबाल बेरेस फावबा काइथरप याबगी किबलै हाइकी अंद्रो केंद्र दा लेंगोय पेपे बसिंग मत लेते हाइरिबा साइकुल केंद्र फुनिया केंद्र सेनापति डिस्ट्रिक्ट उकुन डिस्ट्रिक्ट अनी जगह पिक्चरगा IFM से ओहिलपनी अंद्रो केंद्र की प्रजा सिंगना मौसा खनकाइनबा अमदी प्रजा मांगनब सिंबा लेते मतम खुदिमक्ता अंद्रो केंद्र की प्रजा सिंगना मौसा लाइमने पिरंबा मखम खुदिमक्ता प्रकृति की फजो खुदिमक ngaktuna सेनर लाइ चाही मंगा मिखल पांथोक्तरा लेरुरबा मतुंगा मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन मुसुगी मिखल ngasi mai partner losinkhre मिखल सिदा voter listing hum chanina executive post hum class representative tarab hum doi khanaba vote thadanaki executive post manga gi manungda sports secretary amasung cultural secretary gi dilamba yaudana kakre masi mikhal sida president phamgi damakta sarang them david amasung di longja gen haukim na lamba thengnaki General Secretary की ओइना मांगहे काम किपगेन अमसुंग RK प्रीतम कुमार फाइनेंस सेक्रेटरी की ओइना समरय लापम नबिदास को अमसुंग एपोलो TH अनिना लंबा तोनकी मिखल सिगमरी लेना रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर N Joy कुमार ना फोंदो किबदा डेमोक्रेटिक बॉडी अमा ओइना मिखल सिदा माइ पालबसिंगना अथॉरिटी का ताना तिकनदुना थबक तोमिनबा मथौ ताइ हाइकी अखोगी डेमोक्रेटिक बॉडी अमदा अखोगी यानदब क्या लेबि याई अदुगा अखोई अपाम क्या थुनदब याई अदुबु अखोई से विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी की फ्रेमवर्क की मुंगल लेबनिना मसिगी फ्रेमवर्क असिदा यानब पुनम असि तौबिनब दरकार ओइ अथॉरिटी ने सो छात्र संघ की फीलिंग खंग दरकार ओइ छात्र संघ सो अखोगी अदुगा छात्र संघ सो अथॉरिटी की मागी प्रॉब्लम सिंग खंगिन बतांगाई फदब लाइन खाली अदुना अखोगी स्टूडेंट्स की लीडरशिप ओइबा स्टूडेंट्स की बॉडी है बसे अखोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से तुंगदो ओरकदब फ्यूचर की ओलाकदब लेबा आसिगी लुसिंग बसिंग थोरकनबगी अदुगुंबा प्लेटफॉर्म अमनेना लौवे Dr. ZS Morangthem gi aranba asoiba kyana maram oraga RIMS ki surgery department gi MS degree certificate MCI na di recognize tobagalona Dr. ZS Morangthem GI amadi general surgery gi head of department amasung professor oiba yadre hana Vision Foundation Manipur thadruk pacharol amana khangalake hauzik amkana break amatanga lominase mukana taram noksari Manipur da cooperative sakhnaraba khonabagi sarkam oina pangthokadoriba cooperative week miyam puna saruk yamina si haina district cooperative officer Imphal West Y ningthe mananga silam phel daleba office asida ISTV news ga unaba amada phongdorli lising samapan mari dagi cooperative ki hawasi India da lakhibaga loinana Manipur da su yawakibani hoju phawba register body lising taruk chatruk ka Manipur mari lere helum sector natana tedi ka hena sakhot pangamdri haiki कोऑपरेटिव सोसाइटी कया लिंखलेगा मणिपुर दा लेरिबा
nupi angangsing so namong khangdriba mayam singasi koina mogi sentok lambi leina ba society ke alin kalaga cooperative society se sakolan ba haibasi koi kudumki pandam ni habasini nasla patamari ba pau amakana pizari Works Department amadi BRO ani yanaraga leibana khongsang dagi Tamelong headquarter taba kilometer nipuram sangbalambi asi semdabadagi praja sing wanare amadi kidri danung tugaina ba rims ki ESWL machine yadabadi anawasing wanare ISTB ki pomi yang tabiri sing amakana khurumdari